Hayırlı kış, kadirli, hürmetli tamaşaçılar. Men sizni bugün şuşu tarihi zalda, legendar şahıslar jırlagan Tatar Devlet Filarmoniyası zalında karşılarga, selamlarga bek şadman. Birinci konsertimni şuşu zalda birinci tapkır 17 yaşında koygan edim. Әлі де ул вакыттагы дулкынлану менә хәзер генә булган кебек. Хәзер миңа 30. Шундый ук дулкынлану кичерә. Һәм сезгә бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Хөрмәт итеп, шушы бәхетле мизгелләремне уртаклашырга килгәнегез өчен. Рәхмәт сезгә, Казан!
Yoluşkan, uralıp sağışkan, Eremuzda köple yılları. Sağlık uyamadım, indi düz almadım, alıp gidesin yolları. Ne diyesin yürgen, ödüllerine bilsen, oldu birer yaraları. Ne diyesin yürgen, ödüllerine bilsen, mahvu gidersin birge. Ne diyesin yürgen, ödüllerine bilsen, oldu birer yaraları. Ne diyesin yürgen, ödüllerine bilsen, mahvu gidersin birge. Yalva yollarına, nazlı kullarına, ey susar ileri. Güzelim bizi, düşlerime gerek, erişler bulup görünür. Ne diyesin yürgen, ödüllerine bilsen, oldu birer yaraları. Ne diyesin yürgen, ödüllerine bilsen, mahvu gidersin birge. Günler biliyor, bäxetliler olur, nasip etseydi, yaşardıga. Ömürge, bul bilge birge, birden deyip yaşarga. Ne diyesin yürgen, ödüllerine bilsen, oldu birer yaraları. Ne diyesin yürgen, ödüllerine bilsen, mahvu gidersin birge. Ne diyesin yürgen, ödüllerine bilsen, oldu birer yaraları. Ne diyesin yürgen, ödüllerine bilsen, mahvu gidersin birge. Ne diyesin yürgen, ödüllerine bilsen, mahvu gidersin Şu jırımның авторы, ең популяр авторларның бірсі Айдар Ахметова Ваня. Айдар абый рахмет, мактуу жылдарыңыз үшін. Yığылған қалды ишеклер, сескендіріп көңілді. İşitmediler şikenler, sol diyen sözümle. Barakta kalmadım seni, dereselerge bile. Uylap kana koydum bari, şulay değiştir diye. Yeneşep almadım şu yürekte yaraları. Sinem mine, mine sine, nigeler ağladı. Bu güneşler bulasa, uylaktan aramadı. Sabırlıkla tavalmadı, yeneşep almadı. İkimiz iki tarafta, ömür yolun uzamaz. Sağınsak da, sarmaysak da, sizdirmenen bulabız. Görüşken de silersek de, yılmayıp gülüm
işitmediler. Şimdi savul deyen sözünle Arapta kalamadım seni demeseler bile Uylapkına koydum bana şolay tilişler diye Yine şef olamadık şu yürekle yaraladı Silemi minde sile niyeden anlamadı Bu güne siler olasın uyanlar varamadı Sabırlıklar kabalmadı Yine şef olamadı Yine şef Tümünden kelgen gaile dostlarımız Emilavi bilen Asıldı. Biz rahmet yılı alkışlarınız için, zorlamanınız için. Rahmet. 30 gına deyin Aylavi. Az mı ol, elle köp mü? Köp de tügül kebek. Ama bu 30 yıl ömrüm içinde şaktoy vakıgalar oldu. Kuşulu, ayrılı, kavuşu, en iyi bulu. Hatun kız barısına da tüzelgen. Kaygısına da, şatlığına da. Şuna göre bugünkü konsertim Galice'ne hatun kızga bağışlana. Min ömrüm boyu güçlü hatun kızlarga soklandım. Tatar halkı tarihinde diren iz kaldırgan tutaş hanımlar bir hesap. Medeniyette, fen ülkesinde hem hatta siyasette de. Süyümbike, hanbike. Halkımız yazmışı hal edilgen faciali şarda ol üz-üzün koyamışı Gaziz kulunun ömrünün yıkınış astına koyup ilimiz, devletimiz için soğuk kışına kadar kırışır. Ana yüreği niş düzdeyken şehir dışında soğuş, içinde dolgan afet şul tınışsız vakitte Safakayım vefat. 2 yaşlık oğlum, gözün nuru, kılınım, ödemiş vereyim kaldı yetim, bılbılım. Süyümbike atım, nuhari zatım, koyda benim yaş devletim. Özüm de tol, oğlum yetim, koyda benim tınış vakitim. Onun milletimiz, ilimiz için kılgan amelleri bugünkü günde de halkımızı kanatlandırıp dura. Gurur ismi
Asırlar aşa ötüp, hamanda köngüllerimizde yaşayın. Башкортстанда. Мен исемim Naim Багаудинов. Мен шолпан келдім приятный миссиялар белән. Беренчедән сенде только Казаннарына түгел, Пермнарда түгел, Башкортстанда хезмәт ителә. Мен миңа каршы ныграк та Башкортстанда хезмәт ителә. Особенно Бакаллар да Мен ишемәдем, бездә Алгора республикада Башкортстанның иң зур бәйрәме. Республика бәйрәм көннәре бара. Килергә тиеш министр культура Амина ханым, килергә
Birisinden Şulpan diyenler, anasın neresi? Müneyinde, Şulpan anasın diyen. В связи с празднованием вашего юбилея примите искренние слова благодарности за добросовестный труд и личный вклад в личное развитие культуры и искусства и в Татарстане, и в Башкортостане. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и достижений. Премьер-министр Республики Башкортостан Сагитов Ерик Сагитов. Не менее важное поздравление Шулпан Синакутуллар, директор главной сцены Башкортостана, это ГКЗ Башкортостан, Ингзор Сахнаның көрсетіп қарайларында, народный артист Республики Башкортостан Вильдан Ярулин. Вильдан Ярулин'in күшті сөздері бар. Шулпан келсе, любой вақытта, Дубайның har күнінде ГКЗ-на берем бушқа дейді. Все. Тәлес рахмат сізге Ярмекзор. Шундай зурлап келгеніңіз үшін, зурлағаныңыз үшін бик зор рахмат сізге. Вокал егіттеріне. Вокалда болды. Бик машинді өткерділер. Анда да көткен Нұрғалиев, халық шулқатта жиылды, бір 10 мәрте барды. Как обычно болуға қарам, күшті болды анда. Бик зор рахмат. Вокал егіттеріне. Мәйлідіш рахмат бик зор. Hürmetli dostlar, bilesiz indi, komandam bilen de gastrollerine көп беребіз. Ondan тыш, шет илләрдә һәм илебезнең башка төбәкләрендә Мәдәният министрлыгы һәм бөтен дөнья татар конгрессы оештырган дәүләт чараларында бик күп кенә чыгыш ясарга туры килә. Әмма кайда гына йөрсәң дә, туган як һәрвакыт күңел түрендә. Бүгенге вазгыятьтә махсус операция барган вакытта бу тема тагы да көчлерәк. Киләсе җырым бүген яу кырында көрәшүчеләргә рәхмәт йөзеннән яңгыраса, вафат булучыларга дога булып барып ирешсен иде. Өр-яңа җырым бүген премьера. Риваль Хисматуллин кие, Айгөл Валиуллина сүзләрендә язылган җырым «Җан авазы».
şu hisinde bir sevilmemiş sarılanıp yürümemiş silmine erdi bilirsin ben sarılanıp yürümesen bir sevilmesen silmine kalpsiz değildir ben yazmışlar bir bulaş savaşta savaşlar sarıla şanıma dayanamam hissimde dolarmış gelle hislerine gelirsem ağzına sallanır yürümesem bir sevilmesem silmine rahatsız değildir yemem yazmışlar bir ulaş savaşta beni şu belkisiyle gönderemem
Вообще bir kaşında cevap karamadık. Birinci tapar mene hazır. Kim ayıplı? Mene bu işin. Rüstem Nasimulli. Sahneni Rüstem'e tavşıran. Güçlü alkışlar bilen karşı alınız Ali Kazan. Turmuş olmaz, tegeresi durma. Canım usta. Tegeri turmuş olmasın. Oyu
Zor rahmet. Артист сәхнәдә һәр вакыт балкып елмаеп торса да, бу елмаю артында нинди кичерешләр яшерелгәне тамашачыга билгеле түгел. Аның шәхси тормышы гадәттә җиде йозак астында кала. Кайберләренең фаҗигале ачы язмышы үзләренең вафатыннан соң гына мәгълүм була. Сүз татар халкының беренче профессиональ хатын-кыз актрисасы Сәхипҗамал Гыйззәтуллина Волжская турында. Заманында ул меңләгән тамашачының яраткан артисты, шагыйрьләрнең илһамчысы булган. Ey матур, иренмәче, яшь кына көзгегә бак. Күр йөзеңне, нинди нурлы, нинди алсу, нинди ак. Ул күзен йолдызлыгын, һәм ул кашның кыйгачлыгын, ул авызның никадәр үпсәң дә туелмаслыгын күр дә. Бу шагыйрь мине бигрәк белеп мактый диген. Бу шигырь мәгънәсе хәзер бик ачык, якты диген. Ихтыярсыз күңелем уйлар, миннән артык юк дием. Сизми калып син суларсың, мин матурмын, уф дием. Үз күземнән разый булыр, яшь күңел дулкынланыр һәм диер: Ай-һай матур мин, кем алыр, тик кем алыр? Шунда уйларсың, бу шагыйрь бушка ахбармый дием. Ахлары, фәриятлары чынлап та урынлы дием. Я җанышым, син дә бу хәлдә минем яклы бит, ә? Рахы гыйшкында һәлак булсам да, мин хаклы бит. Халык мәхәббәтен яулап, киләчәк татар хатын-кызларына сәхнәгә юл ярыр өчен ул бик зур корбаннарга бара. 13 яшендә беренче татар театр труппасына ияреп китеп, якыннары тарафыннан кире кагылу, театрны гынах дип кабул итүче милләттәшләребездән җәберләнү, кыйналу, ачлы-туклы салкын биналарда чыгыш ясап, сәламәтлегенә зыян салу, гомеренең соңгы көннәрен ялгызлыкта, хастаханәдә үткәрү. Аның өчен гаиләсе дә, баласы да, шатлык юанышы да театр була. Язмыш Сәхипҗамалны күпме генә сынаса да, ул үз хыялына хыянәт итми, гомере буена тугры кала. Үз исемен татар театрына нигез салучылар исемлегенә алтын хәрефләр белән язып калдыра. Звучит
Bacılarım işine yapın. İyi canım, iyi. Biz başta kayıtlardan bilmeliyiz. Ondan alırsınız değil mi? İcaptaş dostum Zarina Kazançina. Tarzana Altazan Arzista Şulayı. İcaptaş dostum Marina Karpova. Kapalı kızı. Rahmet. Services. Hayırlı geç kalın. Опас мәдәният яраткан халкымнан сезгә ялкынлы кайнар сәлам чыккан. Без зур делегация белән сезне котларга килдек бүгенге матур иҗат җимешегез белән. Һәм дә инде буш килмәдек. Вакытта Опас районында матур чараларда Чулпановның күтәреп, дәртле җырлары белән ялкынландырып китә. Государственное письмо Юсуповой Чулпан Фатовне выражаю вам искреннюю благодарность и признательность за активное сотрудничество в организации и проведении культурных мероприятий района. Желаю вам долгих лет активной и плодотворной жизни, здоровья, иссякаемой энергии, оптимизма. Пусть в жизни всегда сопутствует удача, благополучие, внимание и забота близких людей. Мира, согласия и счастья вам, вашим родным и близким. Руководитель исполнительного комитета Опасовского муниципального района Булат Назимович Ахмедянов. Rahmet pek zor. Rahmet zorlarınız için. Şın kolayımdan. Dostlar, siz fotoğrafım karar ayardasınız mı? Yaş vakitlerini eske düşürün. Emin miyim ulim yaratam. Ulim yaratam. Eliki fotolarını xora bitirirəm də şulay oturam da bileyim şulay ettirip oşam dargımla ne bulay ettirip hop tanıysınız mı bu kişini? Ondan yana 3 yaş. Barda yağı, benim yağı, Barda rayonu kichkinagina Tanıp avlunda üsken hali avul kızı. Ümitler, yıllar zordan Kazan'a barıp artist bulasın diye yaşaplar. Hem indi bunda elbette benim etiğimden zor ölüşü. Bunысы benim eniyim kişkine vakitte. Hem de anın etisi, enisi benim ben evi bilen babay bulaydı. Kartı ettiler. Bunысы etiğim kişkine vakitte. Anın enisi edibiye kartı eni. Etiyim armiyada vakitte. Yazmışlar, uyup yazılandır. Künil havan tuğan yağında. Jillerine sıyma şeşlenler. Şatlar savışağın. Yaşarak sıkmağa Dağına kal Hımer şişmeler Ümit hıyalında uyanar İlahi nur seni ödeler
canlı benim diye. Bu ikisinin ondan girer. Yakın dostlarımız bizim en yakın aile dostları. Anası benim en yakın подружкам. Rahmet. Bir üç günlük WhatsApp'ta statuslar var, değil mi? Instagram'a kişi televizyon, auditory alına koymadım. WhatsApp'a koyganıyım, onu kimimiz bileydi. Men aytayım, benim turmuş ittişaşımdaki ismi Fidan. Men aytayım, Fidan çiçeklerini үйге alıp koymayayım dedi. Үйге kirtmeyeyim dedi. Alıp kelesiniz kilse, oşar alıp, eyber alıp keliniz dedim. Көп мен мында шек-шеклер пішіріп нәрсеген алып келмегендер. Қазан, бик зор рахмет сізге еңі. Міне шын көңілімнен рахмет зорлағаныңыз үшін. Әне тағы мен іздер әнесілер. Көрдің ме? Нәрсе тоқтап барыйға дейді. İş pişmaklar alıp gelgen. Rahmet. Manası şey değil mi? Şitini Katayski. Rahmet. Rahmet. Şahara başladılar. Sır alıp gelgen. Rahmet. Rahmet kazanışlarında bir rahmet. Min Хатын қыз. Шуңа өз-өзімді аңламаған шақтарда болғалы. Әлі күлем шашып, әлі елейм, тұрмышшан да өзім қиялай. Әлі көкте ұшам, әлі жерге түшем, ертең сүйе, кешен көре алмайм. Неге Құдай шулай яратқанды? Мен өзімді ұшам. Біле алмайм. Мен хатын қыз. Бірге болайық дейсен, менің білән зинхар күрешпе. Өзгертмешегіне ярат. Өзгер алмам. Хатын қыз мен. Демек, фәріште. Dünyada benim dili
jigide gözü yulur Şol yıllarının beri kaşanda Beni boşunası yulur Otlarından yürmez ilgar Biz bir farklı bir anda Biz ikimiz yine Güye hak bilen para Otlarından yürmez ilgar Biz bir farklı bir anda Biz ikimiz yine Güye hak bilen para Otlarından yürmez ilgar Biz bir farklı bir anda Biz ikimiz yine Güye hak bilen para Otlarından yürmez ilgar Biz bir farklı bir anda Biz ikimiz yine Güye hak bilen para Biz ikimiz yine Güye hak bilen para Biz ikimiz yine Güye hak bilen para Tataristan'ın alt kazanan artistleri Artur Şahidulin, Liliya Kamayeva. Alkışlar. Bilesizmi dostlar? Bilesizmi dostlar? Men kichkina vaqtda ko'proq qizlar bilan tugul, bolalar bilan o'ynatirgan edim. Shunda xarakterim ussal, tavakkal bilan bunday bo'lgandir endi. Ötürüsü qolib, men sahna ortida mana bularga o'tiralar. Shundan da bolalar meni o'zida do'st ko'raydi. Hozirda mening bik yaqin ko'rgan, hatto sirlarimni quritmisha siyli olgan bir do'stim bor. Ol Jırşı yigit. Siz onu barınızda bik yaxşı bilesiz. Ol her vaqt yardımga azir. Bugün de meni zo'rlab, hurmat etib konsertimga kelgan. Ham men de uni teran ehtirom bilan sahnaga chaqiraman. Tataristonning xalq artisti Filuz Kahira.
Bek rahmat, xayrli kech, hurmatli tomoshabinlar, muhtaram millatdoshlar. Endi ixlosdan albatta Chulpanni shunday motor, mo'ngli, ma'nali konserti bilan tabrik etaman. Yubiley bilan tabrik etaman. Hamida tilaklarning baradik eng izgilarini yetkazsa kelar. Eng muhimi, eng qadrlisi bo'lgan ayber u tuzib salomatlik, salomat bo'lsin, ham motor, mo'ngli jillari bilan ma'nali jillari bilan sizni de bizni de uzoq yillar shodlantirsaydi degan tilakda bor. Ham bir jil boshqarib o'tasim kelar, siz u jilni bilmaysiz. Bilmagach endi men sizga qo'shilib jillarimiz deb ayta olmayman. Ismini ayta olaman. Kiyib qoz yo'llari.
Birinci profesyonel hатын-kız kompozitoru. Birinci Tatar operasında tüp partiyani boshqaruvchi, 400'ga yaqin she'r avtori, 18 Tatar boshqirt spektakline muzika ijod etuvchi. RSFSR'ning ot qozongan san'at ishliklisi. Abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi iyasi. Millatimizning qalfaqli sanduqashi Sara Sadıkova. Әлеге шәхестән башка татар җыр сәнгатен күз алдына да китереп булмый. Yazgan her bir kuyine can cılası verip, jırları aşa, hazırda bizning orada yaşay.
Ömrümüz baş, kulübe tuzlaş, belki sinde sürüyesin. Ah kulübeğim, ah kulübeğim, yine bize bize kaynamış kanatına erdi üzülümüz ah kulübeğim, ah kulübeğim, sular siper sular siper ah kulübeğim, ah kulübeğim. Güçlü alkışlar Salavat Habibulli hem Lili Kamariba. Yaşayla, nere bağlanık, svite mi
Элегерек балалы солянка, яки үземнең сольник концертларымда дуэт буларак чыгыш ясар өчен әниемне озак итеп үгетләргә кирәк иде. Яшь чагында үзе Татар дәүләт филармониясе солисты булса да, еш кына Әлфия Абзалова, Хәмдүнә апа, Тимергалиева бригадалары белән гастрольләргә чыгып йөрсә дә, ул һәрвакыт дулкынланам, борчылам дип сәхнәгә чыгудан баш тарта иде. Бүген ни хикмәттер җәмәгать. Әнием концертында чыгыш ясарга үзе теләк белдерде. Хәерлегә булсын. Мин әлбәттә моны бик теләп кабул иттем. Кабул итәм генә түгел. Бүгенге кичәдә әниемнең җырлавы минем өчен зур дәрәҗә. Каршы алыгыз. Миңа тормыш бүләк итүче кадерле әнием Илсияр Юсупова сәхнәдә. Allah'ım
ничә генә яшьтә булсак та, әти-әниләребез исән чагында без әле бала. Әлфия Авзалованың бала чагы 5 яшендә тәмамлана. Алда ятимлек, ялгызлык, сугыш афаты. Ул кичергән авырлыклар аның үзәк өзгеч моңында чагыла. Ләкин язмыш ни кадәр генә сынамасын, Әлфия апа җыр телле, шаян, тормышны яратучан була. Кызганыч, үзе исән чагында аның белән аралашып кала алмадым. Мин аны бары тик әниемнең җылы хатирәләре һәм мәңге үлмәс җырлары аша беләм.
ишек түзәде